Yes, nibyo ni amakuru agezweho, amakuru yihutirwa cyane, ni amakuru ari kuvugwa ku butaka bwa Kongo mu mirwano ikomeye cyane, ariko kandi akaba amakuru ari kuvugwa ku butaka bw'u Burundi, ni inkuru zihutirwa cyane. Ubu tuvugana amakuru agezweho aka kanya aremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ubu tuvugana cyamaze gushya ubwoba. Ibyo bivugwa ko perezida w'igihugu cya leta ya Kongo Tshisekedi yamaze guhamagara mugenzi we perezida w'igihugu cy'u Burundi amubwira neza ko amabanga ndetse na systeme n'uburyo bakoreshaga bwose bwamaze gutahurwa, kandi amwibutsa ko ingabo z'u Burundi zisa naho ziri ku butaka bwa Kongo zamaze kugotwa ndetse ko agomba kugira igikorwa. Perezida w'igihugu cy'u Burundi amakuru atugeraho avuga neza ko ibibazo bisa naho byamubanye byinshi. Abasirikare benshi b'u Burundi bamaze gucakirwa ku butaka bwa Kongo. Uyu mugabo bitewe n'uko yabonaga n'ubundi kohereza izindi ngabo nazo zishobora kugwa mu mutego w'igisirikare cya AFC M23 na twirwaneho, benshi bavuga neza ko yahise yitabaza ibijyanye n'amasengesho ndetse ahamagara bamwe mu bakozi b'Imana nk'uko bivugwa, bafatikanya kwinginga Imana, ariko kugeza na n'ubu nta kirahinduka. Ibintu biteye ubwoba, ndakubwira ibijyanye n'iyi nkuru. Igisoda cy'u Burundi ndetse bakuru muri iki gisoda bayobowe na General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bakomeje kugenda bashyira igitutu kuri perezida w'iki gihugu, abarimo na Gaspard n'abandi bakomeye cyane muri iki gisirikare. Bisa naho perezida w'igihugu cy'u Burundi igitutu ndetse na pressure bikomeye cyane byamaze kumutirikwaho, ndetse dore ko yakomeje kugenda agirwa inama yo kwirinda kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo maze akavunira ibiti mu matwi. Indi nkuru ndibukubwire nimara kukubwira iby'iyi operasiyo y'uko Tshisekedi amaze kuvumbura neza ko abarundi bamaze kugotwa mu gihe ubutasi bw'u Burundi bwo bwari butaramenya aya makuru. Ndakubwira indi nkuru yemeza neza ko M23 yamaze gutangira operasiyo zikomeye cyane ziherereye mu mujyi wa Barak. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zirimo zirahangana zikubita nta mbabazi zitsintura cyane umutwe wa FDLR, nubwo bigoye hariya ni mu ndiri ikomeye cyane iyo umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ndetse ubu ngubu uri gukorana n'igisirikare cya leta ya Kongo, hakagaragara na wazarendo nyinshi cyane. Imirwano ni myinshi cyane muri ibi bice, ndetse biragaragara neza ko M23 ifite akazi gakomeye cyane kuko ishaka kwigarurira biriya bice kugira ngo ize kubifunga inzira zose zishobora kwinjirirwamo n'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse bikaza kugaragaza neza ko mu gihe yaba imaze kongera gufunga ino kurwazoma bishobora kuza kugaragaza ikimeze nk'intsinzi. none aba mu mujyi wa Uvira bashobora kwerekeza he? Ibi byose nibyo tugiye kuganiraho muri izi nkuru zikomeye cyane, nkubwira neza ko wowe uhitamo kubana natwe uri uw'ingenzi cyane. Reka twinjirire kuri iyi nkuru ikomeye cyane ivugwa ku butaka bw'u Burundi ndetse ifitanye isano n'iyi mirwano yo ku butaka bwa Kongo. Nibyo koko ni amakuru agezweho aka kanya. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, uyu ni umuyobozi w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamwe na mugenzi we Son Excellence nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye Elias Neva. Ubu tuvugana abagabo basa naho bicariye intebe ishyushye, pressure igitutu gikomeye cyane, by'umwihariko noneho kuri perezida w'u Burundi we benshi bamaze kuvuga neza ko uyu mugabo nacunga nabi ashobora kuza kwisanga yafashe imwe mu myanzuro inakakaye inakomeye ayikoreshejwe n'iki gitutu. Ubu tuvugana ubutasi bw'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bwamaze kuvumbura amakuru ko M23 na twirwaneho bamaze kugota ndetse bidasubirwaho ingabo z'abarundi, ariko bakabikora mu ibanga. Bisa nk'aho ingabo z'abarundi zari ziri mu bice byegereye Mikenke mu birometero bitarenze 3-4 ndetse na za Poezero, biriya bice bose bamaze gugotwa mu buryo bw'ibanga. Ubutasi bw'igisirikare cya leta ya Kongo bukimara kubimenya bwamenyesheje abakuru b'ingabo muri leta ya Kinshasa, nabo bamenyesha perezida w'iki gihugu cya Kongo Tshisekedi, niko guhita hamagara uwo yita best friend we hakurya za Bujumbura na Gitega, amubwira neza ko amazi atakiri yayandi.
ubu tuvugana rero haravugwa igisa naho ari ubwira kabiri ku ngabo z'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kwakira inkuru mbi cyane iri kuri ubu butaka w'iki gihugu cya Kongo ku ngabo ze. Noneho ubusanzwe bivugwa neza ko yari amaze iminsi yaramenyereye kwakira inkuru z'abapfuye ndetse n'abafashwe mpira, ariko noneho aba baracyahumeka ariko basa naho bamaze kugotwa, ndetse byagaragaye neza ko n'itumanaho ryabo rishobora kuba ritakiriho neza ngo baze gusaba ramforo bimenye ngo iraza kunyura hehe, backup ishobora kuza kubakura muri aya matsa. Ese biragenda bite? Perezida w'igihugu cy'u Burundi bivugwa neza ko yahise ahamagara abakuru mu ngabo ndetse bahita bakora inama y'igitaraganya, ariko itigeze ibona na kimwe mu bisubizo bishobora kuza kurokora abasirikare bamaze kugoterwa kuri ubu butaka. Ikigaragara nuko perezida w'igihugu cy'u Burundi we yahise akora icyo benshi batunguwe nacyo cyane, kuko n'ubundi gutera imibare akabona kohereza abandi basirikare ngo bajye gukora nka backup kwa bariya nabo bashobora kugwa mu mitego, kuko bisa naho hari amakuru badafite, ndetse bigaragara neza ko igisirikare cy'u Burundi kitari kigiye gukora ibitero bimeze nk'ubwiyahuzi, basi ngo bazana amabombe barase muri ibi bice, n'ubundi abasirikare babo nibo bashobora kuhagwa, niko nibo bagotewe muri ibi bice. Igikurikiyeho ni ukwiyambaza Imana ngo igire icyo yakora. Ako kanya yahise ahamagara abakozi b'Imana babiri bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Akanya k'amasengesho ubwo ngo kaba karatangiye kwiyambaza Imana ngo hagire icyo yakora, nk'uko byakomeje kugenda abivugwa. Ariko kandi uko basenga ni nako hakurya abanyamurenge nabo basenga ngo Imana yongere kubagabiza abanzi babo. None ninduza kumvwa ko bisa nkaho izi ngabo z'u Burundi zamaze kugotwa mu buryo budasubirwaho, kandi ma 23 na twirwanaho bigasa naho nta mbabazi bafite na nkeya. Ese perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi biraza gukemuka bite? Ese Imana iraza kumusubiza maze ibone aba basirikare yakongera kubakira? Byose ni ibintu tugomba kwitega, ariko ntago byoroshye kuko bisa naho n'ubundi nuwasenga bisa nkaho abanyamurenge baherereye mwa biriya bice amasengesho yabo amaze igihe kinini cyane ashobora kuza kuba ariyo yakora, ndetse akaza kugaragaza imbaraga zayo nyine nk'uko bakomeje kugenda babyivugira. Aba bakomeje kugenda bavuga neza ko ubwoko bwaba ari ubwoko bwahawe umugisha, abagerageza kubica nibo bakomeza ngo kugenda bahura n'ibibazo. Ibintu birakomeye rero. ma 23 ikomeje kugaba n'ibindi bitero bitandukanye mu bice bya Baraka, ntago byoroshye aho irwangana na FDLR. N'intare za Sarambwe zagarutse mu ngamba. Reka nkubwire ibibaye ku ngabo za leta ya Kongo n'abarundi zari zatangiye gufata umuhanda werekeza hariya mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Ni ukuvuga ko bari bamaze gufata umuhanda werekeza mu bice ma 23 yamaze kwimukiramo. Mu by'ukuri ni umuhanda mugari uturuka mu bice bya za Uvira, ariko ukaba umuhanda uza werekeza mu mujyi wa Bukavu. Ni ibirometero bitari bike, ariko ingabo za ma 23 zafite abasirikare benshi cyane ndetse n'ibirindiro. Ibi nibyo bitumye izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi bagwa mu matsa. Ni nyuma y'uko bumvaga neza ko inzira ari nyabagendwa nibagera mu birometero bike cyane utangira kureba umujyi wa Bukavu batangira gusheringa, ndetse bakaba barasa igisirikare cya ma 23, ariko bisa naho bitabakundiye. Ubu tuvugana igisirikare cya leta y'u Burundi cyagombaga kunyura Kavimvira na za Gatogota, ariko ma 23 yahisiza na ramforo ikomeye cyane, ibimodoka by'intambara. Abasirikare b'u Burundi bakoze ikosa rikomeye cyane, bagenda ibirometero byinshi cyane, ntibatekereza uko bashobora gusubira inyuma mu gihe batunguwe n'umwanzi. Nyamara ibabayeho bahise bagotwa ku buryo bukomeye cyane. Kumbi izi ngabo zasanze zamaze kwinjira mu madefensi y'igisirikare cya ma 23, ariko kubera ko zamaze kwinjirana ibikoresho bikomeye cyane ndetse n'imbunda z'intambara ndetse n'ibimodoka bikomeye, ubu ma 23 ntabwo yigeze ibarasa, yabaretse irabaravogera, ndetse bamaze kugenda ibirometero byinshi cyane batazi ko bari mu birindiro bitari ibyabo. ma 23 igicunga bagitangira kwirekomanda, ndetse ngo babe batangira gusheringa, nubwo intare za Sarambwe zatangiye kubarekuraho amakompura bagerageza kwirwanaho, maze babona neza ko bamaze kurenga umurongo utukura mu kugerageza gusubira inyuma. Rero niho bahuriye n'ibimeze nkaho ari inkuba zikubita cyane.
cyane. Ubu tuvugana ibimodoka by'intambara by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimaze guhira mu muhanda werekeza Bukavu neza byakongotse, bisa naho M23 yari yabipanze. Zimwe mu ntwaro ziremereye cyane zari zitwajwe n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bari muri operation yo kugerageza kongera kurasa mu mujyi wa Bukavu, ndetse bakaba bakora ibimeze nk'aho ari ukugerageza kwisubiza uyu mujyi. Ibabayeho bisa naho bakubiswe n'inkuba. Ibirometero bari bamaze kugenda byose bagerageje gusubira inyuma, nyamara bisa naho bitabakundiye, ndetse ntabwo bari bitwaje ikimeze nk'aho ari communication ihagije ku buryo bashobora kuza gusaba umusada. Ibyo basabaga byasaga naho biguye, kuko ibirometero ingabo zagombaga guturuka mu mujyi wa Uvira ndetse no muri Plaine de Ruzizi zikaza gutanga umusada, n'ubundi zagombaga kuhagera uko bimeze kose. Aba basirikare bamaze kwicwa ku buryo byabaye ngombwa ko aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC benshi bamanika amaboko. Nubwo bamanitse amaboko ariko bari bamaze kuba bagerererwa, ndetse hari hasigaye ingerere nk'uko bari batangiye kuraswaho urufaya, ndetse dore ko bari abasirikare benshi cyane, amakamyo agera kuri 3. Aba bose bahise bayavamo ndetse batangira kugerageza kwirwanaho, ariko baza kubona neza ko bigoye. Kuraswa imbere n'inyuma n'impande zose nibyo byari biri kubugariza, ndetse bituma bafata umwanzuro wo kumanika amaboko. Benshi bemeza neza ko iki ari ikindi gisebo gikomeye cyane ku gisirikare cya leta y'u Burundi. Uribaza ngo ubundi byagenze bite kugira ngo M23 ize kuresista ifunga umwuka maze ireka abasirikare babanze bindire neza bagere ku murongo utukura aho bagombaga gutangira gusheringa. M23 benshi bemeza neza ko yamaze kumekinga shwa ko ibice barimo nta numwe ushobora kuza kurasa mu mujyi wa Bukavu, ndetse ushobora kwegera mu bice bisanzwe birimo binatuwe n'abaturage. Uyu muhanda uturuka mu mujyi wa Uvira werekeza mu mujyi wa Bukavu unyuze za Gatogota na za Kavimvira ni umwe mu mihanda ikomeje kubera inzira y'umusaraba ikomeye cyane ku gisoda cy'u Burundi, gikomeje kwisanga cyaguye muri ambushi zikomeye cyane. Ubu tuvugana babaruwe bamaze gupfa n'abasirikare barenga 115, abandi bihayima 23 barimo n'inkomere, imibare yabo ntiramenyekana. Ese koko ibi birashoboka ko ingabo z'u Burundi zazafata umwanzuro wo kuva muri imirwano kuko zikomeje kugenda zihatakariza ubuzima? Ubu tuvugana abaturage bavuga neza ko imirambo bakiri kuyibonera yandagaye mu nzira, ibintu bemeza neza ko bishobora kuba ari bimwe mu biri gutuma igisirikare cy'u Burundi naho gikomeje kugenda gikora ibikorwa bimeze nkaho ari iby'ubwiyahuzi. Ubu tuvugana hano muri Kivu y'Amajyepfo neza werekeza mu mujyi wa Bukavu hongeye kumvikana amasasu, ariko bisa naho bitatinze cyane kuko abo gutsindwa bari batsinzwe bahita bamanika amaboko. Abaturage bumvisha amasasu nta kibazo bigeze bagira, kuko n'ubundi babonaga mu makaritsiye bari kumwe n'ingabo z'intare za Sarambwe zababwiraga neza ko badagomba kwikanga. Uretse umuhanda route principale wari kubera mwimirwano, bisa nkaho n'ubundi ibindi bice byari bituje. Abaturage bari bazi neza ko M23 iri kumwe nabo, ndetse M23 nayo yari izi ko izi ngabo n'ubundi zisa naho ziri kwishora mu ruziga rwayo. Ibintu rero bisa naho byabagoye cyane, ndetse biza kurangira M23 ibikoze, ndetse ibikora mu buryo buyoroheye cyane. Ubu iminyago yindi y'ingabo z'abarundi yaje kuboneka, ndetse benshi baremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi bashobora kuzisanga cyarashiriye muri M23 igifite nk'imboye z'intambara, abandi mirambo yabo ishinguye mu byobo bitandukanye hariya mwabiriya bice akomeje kugenda habera imirwano. Ubu tuvugana ushinzwe ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Kongo, akaba umwe mu bakamanda bivugwa neza ko bashaririye. Uyu nawe nakubwiye inkuru zikomeye cyane zemeza neza ko ku munsi w'ejo amakuru yari yagizwe ibanga. Uyu mugabo yaje gufatwa mpiri na M23 afatirwa ahitwa Irundu, ubwo yari muri operasiyo ikomeye cyane yo kwereka ingabo ze uko zigomba kongera gutegura ibikorwa byo kunyura mwabiriya bice bya Irundu byerekeza mu bice bya Minembwe, kuko babonye neza ko M23 ndetse na Twirwaneho kugira ngo bahakuremo byabasabye isukari ikomeye cyane, ariko kandi biza kurangira babirukanye kugeza ubwo intare za Sarambwe zigaruriye na Puezero. Inkuru ncamugongo ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo, aho
babika ibikoresho bya gisirikare. Zimwe mu ndake zakoreshwaga, ibi byose byagiye bifatwa amashusho n'umutwe wa Twirwaneho. Izi ngabo za MRDP, izi ngabo z'abanyamurenge nyine zakomeje kwerekana neza ko zigaruriye bimwe mu bice by'ingenzi ndetse n'ububiko bw'intwaro bw'igisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo muri rusange. Defense nini cyane z'iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo basa naho bamaze kuzirekura nyuma y'umuriro ukomeye cyane w'izi ngabo za Twirwaneho nk'uko byamaze kugaragazwa, ndetse zifatikanyije n'izi ngabo za M23. Ibi byose byamaze kugira ingaruka zikomeye cyane, byakubitiranaho ibinyamakuru nabyo byamaze kubreaking inkuru zikomeye cyane zemeza neza ko ikimeze nkaho ari ibikoresho byose byari byarapanzwe kwifashishwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi. By'umwihariko bivugwa neza ko ari kontineri zigera kuri 3 nk'uko tubikesha ibinyamakuru byose yaba ibyandikira ku butaka bwa Kongo, ku butaka bw'u Rwanda ndetse n'ibihugu bitandukanye. Nk'ikinyamakuru BBC nacyo cyatangaje iyi nkuru kivuga neza ko hari drone nyinshi cyane zari mu makontineri agera kuri 3, buri kontineri yarimo drone zigera kuri 5. Ibi ni ibikoresho byagombaga kwifashishwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ibi byose byabashije gufatwa na M23, aho benshi bavuga neza ko izi drone arizo M23 iri kwifashisha, maze bigatangira kwitirirwa ko hari ibihugu byabifasha uyu mutwe ndetse ko ari byo biwuha izi drone. Kumba amakuru yamaze kumenyekana ko ari ibikoresho byafatiriwe na M23 ubwo byoherezwaga kuri ubutaka. Ibi rero byamaze kugira ingaruka zikomeye cyane kuko bisa nkaho General Nziramakenga Emmanuel, umugaba mukuru w'izi ngabo za M23, yamaze gushyiraho itegeko rikomeye cyane. Uyu mugabo umaze iminsi yumvikana yongera gusubiramo amwe mu magambo akunda kuvuga ko bagomba gukuraho leta y'abaginga ndetse bakerekeza i Kinshasa. Bisa naho uyu mugambi watangiye nubwo ari urugendo rurerure. Ibimenyetso byatangiye kugaragara, igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze kugenda gitsindwa, gisa naho cyamaze kunanirwa ku mpande zose. Ibikoresho byagombaga kwifashishwa bisa naho byose byamaze gufatwa ndetse ibitarafashwe byamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane nyuma y'imirwano imaze iminsi ibera mu bice byegereye Puezero ndetse na za Mikenke. Benshi bakavuga neza ko nkundura ikomeye cyane yabereye mu gace ka Irundu werekeza neza hariya Minembwe mu isantere, ariyo yabaye intandaro yo kwirukana izi ngabo z'abarundi ndetse zikaza kugenda zisa naho zisize byinshi cyane mu bikoresho zari kwifashisha. Ubu rero igisirikare cya leta ya Kongo gidafite ibi bikoresho bikoreshwa mu kurwanira mu kirere, bisa naho iki gisirikare nta mbaraga kiba kigifite kuko byagaragaye neza ko kurwanira ku butaka gisa naho gitsindwa umunsi ku munsi. Ubu tuvugana imihanda isa naho yahengamiye ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo n'aba Barundi. M23 ku itegeko rya General Nziramakenga Emmanuel, umugaba mukuru w'izi ngabo, yamaze kuvuga neza ko gahunda ari ukohereza abasore mu bice byerekeza i Kinshasa ndetse akereka Tshisekedi ko asa naho ibyo yamubwiye byenda gusohora. Tshisekedi nubwo yemeze gutyo akomeje kwitabaza inshuti ye magara Perezida w'igihugu cy'u Burundi, ukomeje kumubwira ko azamugwa inyuma ndetse bazafatikanya mu byari byo byose bari kunyuramo, by'umwihariko ibi bikorwa bya gisirikare barimo. Ariko kandi ingabo z'u Burundi zo kuri ubutaka bwa leta ya Kongo zikomeje kugenda ziyahurira n'uruva gusenya. Urugendo rwerekeza mu bice bya Kinshasa bivugwa neza ko ari urugendo rutoroshye kandi ariko rurashoboka cyane bitewe n'uko ibimenyetso byamaze kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo za ndege zifashishwaga nyinshi zamaze guhanurwa mu bice bitandukanye. Amakuru mwagiye muyabona, zitarahanuwe zarangijwe ku rwego rw'uko zidashobora kongera kujyanwa ku rugamba mu buryo bworoshye. Kandi bivugwa neza ko Tshisekedi aho yaba yarapanze kongera kugurira izindi ntwaro zirimo na drone zo mu bwoko bwa CH4 ndetse na drone kandi za kamikazi. Ibi byose agomba gutegereza amezi ari hejuru ya 6 nk'uko ibinyamakuru byabivuze, bitewe n'intwaro yaraherutse kugura zose zaje
zaje kumubera impfabusa. Ubu bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kirwana, ariko ari ukwirwanaho, kuko kuba batekereza gufata ibindi bice byo bisa naho ari inzozi. Ibi byose bikaza kwegekwa ku mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ushinjwa kuba yarihutiye kuba yafata ibice bitandukanye. Nyamara muri pura z'iki gisirikare bari bamubwiye neza ko uru rugamba rugomba kwitonderwa, kuko bisa nk'aho 23 nubwo yarekuye ibice bimwe, ndetse bikavugwa neza ko yabirekuye kubw'ibiganiro by'amahoro, ndetse bamwe bakabyitirira igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bisa nk'aho ari amanyanga, ndetse 23 bakayishinja ko yakomeje kugenda isa naho iri gutirisha, ndetse ikica agahenge k'intambara, agahenge k'imirwano kashyirwagaho, ndetse igisirikare cya leta ya Kongo kikavuga neza ko 23 ikarenga, ndetse hakaza kubaho ikimeze nko guhitana ba mwana, kuko n'igisirikare cya 23 natwirwaneho bavuga neza ko agahenge kose k'imirwano kagiye gashyirwaho, ariko igisirikare cya leta ya Kongo cyagiye giprofita maze kikagaba ibitero by'izi drone ndetse n'indege z'intambara mu birindiro bitandukanye. Ahangaha rero niho bongeye kwibutsa ko wahoze ari umuvugizi w'igisirikare cya AFC 23 Lieutenant Colonel Wiringoma, nk'uko yamaze kugira iri peti nubwo atakiriho, byemezwa neza ko nawe yishwe muri ibi bitero mu gihe hari agahenge, ikigaragaza neza ko Tshisekedi n'ingabo ze bafite propaganda nyinshi cyane zikomeje kugenda zigerageza kwerekana neza ko ibiganiro by'amahoro ndetse n'agahenge kagiye gashyirwaho kishwe. Nyamara mu by'ukuri bagashinja Tshisekedi ko nta ntambwe n'imwe yigeze atera yerekana neza ko agamije kuba yakubahiriza yaba ibyavuye mu masezerano ya Washington ndetse n'amasezerano yakomeye cyane yagiye abera i Doha ndetse n'ahandi. Ubu tuvugana Tshisekedi mu byo yasabwe harimo kugerageza gusenya umutwe wa FDL ndetse akitandukanya nawo, nyamara benshi bavuga neza ko ubu ahubwo ari patana rugi. Ibi rero bikavugwa neza ko uyu mutwe yasabwe gusenya akaba akomeje gukorana nawo, bisa naho ari bimwe mu bintu bigaragaza neza ko Tshisekedi ibyo yagiye asinya mu biganiro by'amahoro yagiye agera i Kinshasa akabihindura, ariko benshi bagashimangira neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari we mujyanama mukuru, ari we wagiye umugira izo nama. Nyamara bikaza kugaragara neza ko inama nyinshi perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye agira Tshisekedi zagiye ziba inama zitari nziza, kuko ibimenyetso byagiye bigaragara, kuko ibice byinshi cyane yagiye amubwira ko azamufasha kugumana, ndetse bakaba bakomeza kubikontorora, byagiye byamburwa izi ngabo z'u Burundi mu buryo bworoshye cyane. Ibintu ntabwo byoroshye rero, bivugwa neza ko urugendo rwerekeza i Kinshasa rwatangiye ku ngabo za 23 ubwoba hariya muri leta ya Kinshasa nyine. Bivugwa neza ko Tshisekedi nawe yatangiye gutekereza icyo gukora. Abasirikare b'Abarundi bakomeje kuba bahura n'uruva gusenya kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'ibice bitandukanye ahitwa Rumbishi, ahitwa Kamatare ndetse n'ahitwa Gashovu na Kabingo. Ubu tuvugana ibindi bice byose byongeye kugwamo ingabo z'u Burundi zoherejwe guhangana muri uru rugamba, bisa naho rwamaze kubananira no kubagora mu buryo benshi bavuga neza ko budasanzwe. Igisirikare cy'u Burundi FDNB kugeza kuri aka kanya cyamaze gutangazwa n'urupfu rw'abasirikare bakuru baguye muri operasiyo zikomeye cyane z'intare za Sarambwe, aho bishwe urupfu rutunguranye. Amasasu menshi cyane yarashwe na ba Mudahusha wa 23 nyuma yo kumenya igice giherereyemo. Aba basirikare bari nk'abaje gutanga motivation ndetse n'amabwiriza y'uko urugamba rugomba kuvugururwa, nyuma yo kumara igihe kinini cyane hafi cyumweru cyose batsindwa ndetse banatakaza abasirikare. Iyi nkuru rero ikimara kugera kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, asa naho yabaye nk'ukuyeho telefone bitewe n'ibyo yabwirwaga na bamwe mu basirikare bakuru b'igisoda cy'u Burundi, abarimo nka General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bakomeje kugenda barwanya iki gitekerezo cyo gukomeza kohera ingabo kuri ubutaka bwa leta ya Kongo. Ubu tuvugana igikuba cyacitse, ingabo z'u Burundi zisa n'izaho zacitse umugongo neza. Ubu tuvugana benshi mu barwanyi
b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda bagaragaza urwego rudasanzwe rusa naho ari urwego rwo gusubira inyuma mu gihe 23 ikomeje kwa advancinga mu buryo busa naho budasanzwe. Ubu tuvugana ibice bitandukanye biri kuberamwe imirwano, abarundi basa naho bihaye ikiruhuko, ariko kandi ni ikiruhuko kirimo akababaro gakomeye cyane, ni icyunamo niko twabyita. Abajenerali bagera kuri 2 bari mu bakamandazi b'urugamba, dore ko aba batari banasanzwe kuri ubutaka bari boherejwe ku itegeko rya perezida w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bajye kureba aho biri gupfira nyuma yo kumara icyumweru batsindwa batakaza abasirikare benshi cyane, abandi bafatwa mpiri. Nyamara bakihagera 23 yari yamaze gukurura amakuru, dore ko yaje kubarasa amasasu, bivuga neza ko ari amasasu yarashwe na ba Mudawusha, abasenipers bagera kuri 2 ba 23 nyuma yuko aba basirikare bari inyuma y'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba, bababwira uko bagomba gukora ndetse na systeme bari gukora, ndetse bababwira neza ko batongera gukora withdraw ahubwo ari ukwa advancinga paka Minembwe, ariko bije kurangira bahaguye mu gihe abatangaga amabwiriza baguye ku rugamba bahise bakurwa kuri iki kibuga cy'imirwano igitaraganya na bagenzi babo n'abari babacungiye umutekano, bigeragezwa kugirwa ibanga, ariko byaje kurangira bimenyekanye ko hari abasirikare bakuru 2 b'igisirikare cya leta y'u Burundi bahaguye. Bivuga neza ko hari hoherejwe abasirikare bagera kuri 3 bakomeye, 2 burimo bahise bitaba Imana, icyatumye urugamba rusa naho ruhindura isura, maze abasirikare b'igisirikare cya 23 bahita babona imbaraga na avantage zo gukubita batabariye, kuko abasirikare b'abarundi bari bamaze gutakaza abakamandazi bakomeye bari baje kubereka uko urugamba rugomba gutwarwa. Ubu tuvugana rero ni inkuru mbi cyane yamaze guca umugongo ingabo z'u Burundi, bari hakurya Gitega na Bujumbura basa naho batangiye kwakira iyi nkuru, ariko kuyakira byagoranye. Iyi nkuru ikimara kugera ku butaka bw'u Burundi, bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye yamaze kubahita akuraho umurongo wa telefone, kuko yari atangiye guhamagarwa ku buryo bukomeye cyane n'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi, bamwibutsa neza ko ibi ngibi bari babimubwiye ko akomeje gukora amakosa akomeye cyane mu bijyanye no kugaba abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo. Abarundi, abaturage nabo bavuga neza ko batumva impamvu y'intambara bishoyemo. Ubundi Burundi ni igihugu kitari gikunze kugaragara mu ntambara iyo ari yo yose, ariko bakomeje kuvuga neza ko perezida wabo icyo azabazanira bazacyakiriza amaboko agera kuri 2. Ubu tuvugana Red Tabara nayo bivugwa ko iri kwitegura. Red Tabara uyu mutwe w'ingabo ibarizwa mu ishyamba rya Kibira irwanya leta y'u Burundi, nyuma yuko bivugwa ko General Evariste Ndayishimiye yayangiye gutaha, mu gihe abasirikare b'u Burundi bo bakomeje kugwa mu mirwano iri kubera ku butaka bwa Kongo. Aha Red Tabara isa naho irimo irasimbukira mu kirere, ndetse ikemeza neza ko iri kugenda imenya uburyo izi ngabo z'u Burundi zifitemo intege nkeya nyuma yo gutakaza n'abandi basirikare, bikaba byayorohera nayo kwa advancinga, dore ko ishobora kuba ifite umugambi ko leta y'u Burundi mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa bishobora kudakunda ko General Neva yongera gusubira kuri uyu mwanya, ndetse ibintu bisa naho bigoye cyane. Ubu tuvugana ibiturika bikomeje kugenda byumvikana, amakompora komeje kugenda nyuranyuranamo, igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda cyakira inkuru mbi nyinshi cyane, ndetse aho benshi bavuga neza ko ibi byose biri guterwa n'imiyoborere mibi. Perezida General Evariste Ndayishimiye yakomeje kubwirwa amagambo mabi aremereye cyane n'abasirikare bakuru bafite aho bahuriye n'izi ngabo, kuko kuzohereza ku butaka bwa Kongo bisa naho baba batabyumva cyane ko nta nyungu babibonamo, kuko abo bohereje baba bazi neza ko nibura hafi 1/2 cyabo batari bugaruke. Nyamara bigakomeza kuba gutyo, hoherezwa abandi bagakomeza kwibaza imperuka cyangwa se uko bizarangira. Benshi bemeza neza ko ingabo z'u Burundi zishobora kuzarangira ndetse zenda gushirira kuri ubutaka bwa Kongo, mu gihe iyi mirwano yakomeza kuba ikindi gihe kirekire, dore ko benshi banemeza neza ko iyi mirwano itenda guhagarara, kuko 23 ntiyenda guteshuka ku nshingano zayo yihaye, ndetse n'igisirikare cy'u Burundi mu gihe cyakomeza kuba cyafunga umutwe bishobora kuzatuma abasirikare b'u Burundi bakomeza kugwa kuri ubutaka ari benshi. Nyiricyubahiro General Evariste Ndayishimiye yongeye kwigira inama yo guhamagara General Sultan Makenga bwa kabiri, nk'uko bivugwa ko yigeze kumuhamagara, ariko ibyo yamubwiraga bisa naho bitemewe na
2023. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yigeze guhamagara General Sultan Makenga amubwira ko bakora ikimeze nka swap cyangwa se diru isa niyo guhererekanya imbohe z'intambara, ndetse uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yari yemeye kugira ibyo agereka birimo n'amafaranga kugira ngo igisirikare cy'u Burundi kibe cyabasha kubona abasirikare benshi imbohe z'intambara zafashwe na 23, ariko biza kurangira bidakunze. Ubu rero yongeye guhamagara kuri iyi nshuro, arasaba iki? Ibi turabifite cyane muri izi nkuru ndabikubwira uri buze kubisobanukirwa. Ibintu ntago byoroshye na gatoya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abarundi bongeye gusumbirizwa mu bice bitandukanye kugeza ubwo perezida w'igihugu cyabo yatangiye gufata telefone agahamagara asa n'ugura inzira, asa n'usaba imbabazi, nyamara uyu mugabo yongeye kwisama yasandaye. Yes, nibyo koko ni ibisobanuro bikomeje kugenda bitangwa, ndetse ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi. Ubu tuvugana hari abasirikare benshi cyane bamaze gupromotingwa mu rwego rwa gisirikare, ni ukuvuga neza ko bongerewe amaranka cyangwa se amapeti, ariko icyatunguye benshi cyane ni uko perezida w'igihugu cy'u Burundi yafashe uyu mwanzuro ndetse akawufata ari uko abasirikare be bamaze kwitaba Imana. Abasirikare bamaze kugwa minembwe na mikenke muri iki cyumweru gitambutse ni benshi cyane, ariko kandi harimo bamwe bafite amapeti by'umwihariko ya hafi ya senior officers ndetse n'aba senior officers bagiye bagwa muri iyi mirwano muri iki cyumweru gishize, dore ko bahatikiriye ari benshi cyane. Uyu mugabo utegetse igihugu cy'u Burundi yigiriye inama ikomeye, benshi bavuga neza ko n'ubundi ntacyo biri bufashe aba bamaze kwitaba Imana. Aba basirikare bamaze kwitaba Imana bose yabahaye icyubahiro ngo abafata nk'intwari nk'uko yabyitangarije we ubwe nyirizina. Avuga ko abasirikare yabafashe nk'intwari ndetse abongereraho amapeti, nubwo ibi yabikoze ariko hari na bamwe imirambo yabo itaragera ku butaka bw'u Burundi cyangwa se ngo babe bashyingurwa ahandi aho ariho hose. Iyi ni inama perezida w'igihugu cy'u Burundi yigiriye nyuma y'uko amaze kubona neza ko bari kumushyiraho igitutu cy'uko atita ku basirikare be ndetse ngo abaha agaciro ibyo bakeneye, ndetse n'abaguye kuri ubu butaka ngo babe bashyingurwa mu cyubahiro. Ibi benshi bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yabikoze asa n'ukwiyerurutsa. Abarundi benshi cyane ntabwo bemeraga ko ingabo zabo zirimo ziragwa kuri ubutaka bwa Kongo ku rwego babibwirwaho. Ibi byabakanguye ndetse bavuga neza ko niba perezida w'igihugu noneho hari kwemera ko abasirikare be nawe bari gushirira muri ibi bice byo ku butaka bwa Kongo, aho bari guhangana na 23 na twirwaneho, ari ibintu byamaze gufata urundi rwego. Abarundi bisa naho ibyo kubabwira ko wahaye amapeti abamaze kwitaba Imana ntacyo bibabwiye na gato. Bavuga ko wari ufite uburenganzira bwo kutabohereza muri iyi mirwano, nyamara ubikora nkana kubw'inyungu zawe. Ibi rero nibyo bikomeje gutuma abarundi bakomeza kugenda uyu mugabo bamucaniraho umuriro ku buryo bukomeye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi ubu tuvugana yabuza yacira n'ayamira, bisa nkaho ibintu biri kumubaho ari ibintu by'ibitangaza cyane, nyuma yo kuzamura aba basirikare ndetse akivugira ko bagiye nk'intwari, nyamara bamwibukije neza ko hari abandi benshi cyane bafitwe na 23. Hari indi mirambo myinshi cyane ishyinguwe mu byobo bisi mva rusange, nyamara nta mva rusange zirimo, ahubwo ni ibyobo byacukuwe byo gushyiramo iyi mirambo kugira ngo ireke kugenda ibangamira abaturage batuye kuri ubutaka bwaberagamo imirwano. Ibi byose bamwibukije, bamubwira neza ko ibyo ari gukora bisa no kwiyerurutsa, kandi bamwibutsa ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi bifuza atari uyu ukora ibijyanye no kuba yacuruza abasirikare b'igihugu. Ibi rero kubimubwira umukuru w'igihugu arimo arongera kwiyamamariza gutorwa mu matora ateganyijwe ku butaka bw'u Burundi mu gihe gito kiri imbere, bisa nkaho ari ukuza kumwereka neza ko batamwishimiye. Ubu tuvugana rero ingabo z'u Burundi zikomeje zo kugenda zigaragaza imbaraga ariko zitari nyinshi kuko zikomeje gutikirira kuri uru rugamba. Ibintu bisa naho byakomeje gutuma benshi cyane bibaza ku migambi y'iki gisirikare. Ubu tuvugana ariko ingabo z'u Burundi nazo zongeye kuba zimenya amakuru ko perezida w'igihugu cyabo nawe ari kubona ko ibintu byamaze kurenga ubwenge bwe. Ni mu gihe perezida General Evariste Ndayishimiye yongeye gufatwa telefone ye agashaka uko yavugana na General Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultan Makenga. Ubu tuvugana wamaze kuba avugana na perezida w'igihugu cy'u Burundi.
Perezida w'igihugu cy'u Burundi wakibaza ngo arifuza iki? Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yongeye guhamagara asa naho arimo aratakamba yinginga cyane, arimo asa n'usaba 23 ko bagira ibiganiro bagirana akaba yahabwa imbohe z'intambara. No kuvuga ko ari abasirikare b'u Burundi bafatiwe muri iyi mirwano mu bihe bitandukanye, ariko bivugwa neza ko 23 ishobora kuba yamaze kumutera utwatsi, mubwira neza ko uretse n'abafashwe ndetse agifatwa n'abandi. Ibintu bisa naho byagaragaje uyu mugabo w'igihugu cy'u Burundi utetse igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda abona neza ko nta yindi shuwa yamaze kubibona neza kuri urugamba basa n'abarutsinzwe. Arimo aratakamba ngo arebe ko ingabo ze zafatiwe muri uru rugamba zaza kurekurwa. Inama y'igitaraganya y'abasirikare bakuru biganjemo abasenior officers gusa ndetse n'abakuriye amadepartement atandukanye mu nzego za gisirikare bose bateranye, ndetse na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi abicaye imbere kumuhata ibibazo bimwe bitabonewe ibisubizo, ndetse no kumubaza icyo atekereza ku hazaza h'igisirikare akomeje gutsembera ku butaka bwa Kongo. Ibi ni bimwe mu bibazo byaburiwe igisubizo. Bamwe bati uyu mugabo yari akwiye gusohoka muri iyi nama atakiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Aya namwe mu magambo yagiye akoreshwa ndetse ahumvikanye gusakuza bitandukanye n'inama zari zisanzwe za gisirikare, kubahana ndetse no kumvikana bisa naho byari ibyabaye ibyiyanga. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi ariho igitutu gikomeye cyane nyuma y'uko yamaze no kongera bamwe mu basirikare bapfiriye ku butaka bwa leta ya Kongo amapeti ngo mu rwego rwo kubaha icyubahiro. Nyamara bano bamubwiye neza ko iki cyubahiro ntacyo kivuze ku miryango y'aba biciwe ku butaka bwa Kongo mu ntambara igihugu cyabo cyajyanywemo ku bwende. Ibintu birakomeye cyane. Inama y'Etat-Major ishobora gusiga umukuru w'igihugu cy'u Burundi abashije gutembagazwa ku butegetsi, dore ko yongeye no gukoresha iyi mvugo aho avuga ko hari bamwe mu bayobozi ndetse b'inzego za gisirikare batamukunda bakomeje kumugambanira. Yongera gushimangira neza ko bashaka kumutembagaza ku butegetsi nk'uko abivuga. Ibintu birakomeye rero, ndakubwira byinshi cyane kuri iyi nkuru ibereye muri iyi nama yari ihuje inzego za gisirikare n'umukuru w'igihugu ndetse n'abashinzwe umutekano. Bisa nkaho yari igamije kurebera hamwe ikibazo gikomeye cyane cy'ingabo z'u Burundi zikomeje gutikirira mu Minembwe na Mikenke no mu bindi bice byo ku butaka bwa Kongo, ariko bije kurangira mu by'ukuri umukuru w'igihugu cy'u Burundi abashije atabashije gusobanura ibijyanye n'ibyo yabazwaga. Ibyo benshi bavuga neza ko yashoboraga no guhita yeguzwa ari ibishoboka, cyangwa se kaza gushyirirwaho indi mirongo mishya ntarengwa, nubwo bisa naho bigoye. Ibi ndabikubwira ariko ndahita nkugarura no ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hamaze kumenyekana akayabo k'intwaro zatwikiwe hariya neza mu mujyi wa Baraka, nk'uko ibingibi byatangajwe ku munsi w'ejo ubwo igisirikare cya MRD perkwirwano ndetse na 23 bemezaga neza ko bahanuye drone ebyiri ndetse n'indege za kajugujugu ebyiri z'intambara hariya muri territoire ya Fizi hariya mu mujyi wa Baraka, aho bivugwa neza ko hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Ibi ndabikubwira ariko sinabura kukubwira n'ibiri kubera Mikenke na Minembwe. Ibintu ntago byoroshye na gatoya. Reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane. Inama rukokoma, inama yashoboraga gusiga umukuru w'igihugu cy'u Burundi atakicaye mu ntebe yubashywe kurusha izindi kuri ubutaka bw'u Burundi, intebe nyine y'umukuru w'igihugu. Ibibazo by'urufaya byiganjemo ibiremereye cyane ibikomeye nibyo bamwe mu basirikare bakuru bakomeje guhata uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu nama ikomeye cyane y'abashinzwe inzego za gisirikare ndetse n'umutekano kuri ubutaka bw'u Burundi. Bongeye kugaruka no ku kibazo cya Red Tabara, umutwe urwanya leta y'u Burundi wamaze kwisuganya. Bavuga neza ko bangiwe gutaha n'uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi, ngo bagomba gutaha ku mbaraga. Mu kureba baje gusanga Red Tabara ifite imbaraga ndetse na bimwe mu bikoresho bikomeye, kuko imaze igihe kinini cyane ikorera imyitozo muri iri shyamba rya Kibira, kandi n'abarundi barazi neza u Burundi aho banyura ndetse n'ibyaborohera. Ibi byose bikomeje kugenda bituma uyu mukuru
umukuru w'igihugu cy'u Burundi adasinzira. Benshi bakomeje guterwa ubwoba nuko hari abasirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi bakomeje kuvugwaho ko bashobora kuba babarizwa muri Red Tabara mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, bagakomeza no kunyuruza bimwe mu bikoresho bya gisoda bikoherezwa muri izi nyeshyamba. Ubu tuvuga n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi we yakomeje kugenda hatwa ibibazo ndetse yerekwa ko ibyo yakoze ari amakosa akomeye cyane yo kohereza abasirikare b'igihugu cy'u Burundi mu ntambara, akaba ari naho bakomeje gutitirira, maze bongera kumwibutsa neza ko kuba yafashe umwanzuro wo kuba yaha amapeti abiciwe kuri ubu butaka mu minsi ishize bitaza gukuraho agahinda gakomeye cyane k'imiryango yabo ndetse n'igihombo igihugu kiba cyagize kuba igihugu cyakisanga mu ntambara nk'iyi ngiyi kitagizemo uruhare, ariko ku bw'inyungu z'umuntu umwe cyangwa babiri bikaza kurangira urubyiruko ruri mu ngabo z'igihugu zihatikiriye. Ubu tuvugana rero bamwe bavugaga neza ko inama itaza gusiga umukuru w'igihugu cy'u Burundi amahoro, ariko bisa naho bitararangira kuko bamubwiye neza ko hawa amasaha ari hejuru atari hejuru ya 24 kugira ngo aze kuba yatanze bimwe mu bisobanuro bw'ibyo yasabye, nyamara mu gihe ataza gutanga ubusobanuro bufatika uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ashobora kuza kwisanga ababo mu nzego za gisirikare ndetse n'inzego z'umutekano basa n'abarakaye takiri kumutinya nk'uko bisanzwe, bakomeje kugenda bamubwiza ukuri, bashobora kuza gufata imwe mu myanzuro ikomeye. Ibyahise bituma benshi bemeza neza ko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi asa naho yamaze gushyiraho ingamba ze z'ubwirinzi ku ngoro y'umukuru w'igihugu, ku nteko ishinga amategeko ndetse n'ahandi hose. Bisa nkaho umutekano wakajijwe, abaharindaga bikubye hafi kabiri. Benshi barakeka ko uyu mugabo ari kwikanga igisa nka kudeta. Ibi rero ntacyo byaza kumufasha cyane kuko bivugwa neza ko no mu nzego za gisirikare zose, hera ku basirikare bo mu kubarinda umukuru w'igihugu ugere ku barwanira ku butaka no mu kirere ndetse n'abandi bose, habarizwamo benshi batari kumva iyi filozofi y'umukuru w'igihugu cyabo, bakomeje kugenda bumvira bamwe mu bajenerali ku butaka bw'u Burundi bafite kuba bagerageza guhindura iyi filozofi yo kohereza abasirikare b'u Burundi mu mirwano ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu Burundi bukomeje kuba kabarore ndetse bugasebera kuri ubu butaka ku buryo bukomeye cyane. Bamwe baremeza neza ko ari bimwe mu bihe u Burundi bwabayemo bibi, ariko kandi biteye kugeza kuri ubu. Ibi byose biri kwegekwa ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru akemeza neza ko FDLR iri guhigwa bukware nanone ahitwa Fizi. Ubu tuvugana operasiyo ziranyuranyuranamo, amasasu ni menshi, bisa naho 23 iri gusheringanaho n'ingabo za leta ya Kongo, abawazarendo, abarundi. Ibintu birakomeye cyane, ndakubwira izi nkuru zose ndazifite hano. Ni inkuru zigezweho ziri kuvuga umutekano, politiki ndetse na diplomasi. Reka twinjire kuri iyi nkuru y'ikintu gisa naho kinyuze mu ngabo z'abarundi neza kikahuranya abasirikare benshi cyane mu gisoda cy'abarundi. Bivugwa ko bari bazanywe aribo baje kongera imbaraga basanzwe kuri uru rugamba. Ubu ngubu ese bari hehe ko ibyabo bisa naho byamaze kugenda biba agaterera nzamba? Ubu tuvugana na makuru agaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kugorwa n'urugamba kuko abarundi bari bazanywe ari bashya. Amakuru yemeza neza ko bazanywe ku munsi w'ejo bamaze nabo kumera nk'aho bakubiswe n'inkuba neza nk'uko biri kugenda bigaragara. Aba barundi inkuru zivuga neza ko bagowe n'urugamba, ariko ibi bitari bisanzwe ko 23 ifata icyemezo cyo kuza kurekura ibimeze nk'aho ari ibirokete binini cyane, ibikatiusha byari byatezwe mu bice bitandukanye. Abirukanka bageragezaga guhunga, ariko bikaza kurangira baguye mu mitego ikomeye. Ibiturika bigahita bibaturikana. 23 imeze nko gukubitisha inkuba neza izi ngabo z'u Burundi ziri muri ibi bice. Mu by'ukuri ni iki kihishe inyuma y'iyi operasiyo? Amakuru aragaragaza neza ko operasiyo y'igisirikare cy'u Burundi yose yapfubye mu gihe 23 yabatanze gukora ibyo yari yapanze. Aba barundi bari bazanywe, amakuru aragaragaza ko bari biteguye ndetse bambariye urugamba, bagomba guhita berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko se kubera iki 23 yaje kubatanga? N'amakuru y'ubutasi yatanzwe 23 ifite uko iri kubona byoroshye amakuru y'ingabo z'u Burundi, bitewe na bamwe mu basirikare barimo ndetse n'abakuru bafashwe kuri uru rugamba mu minsi ishize. Mu cyumweru gishize twababwiye inkuru z'abasirikare b'u Burundi bafashwe ndetse bagacakirirwa kuri uru rugamba, bagafatwa ari
ari bazima. Aba bivugwa neza ko aribo bari kugenda bamena amwe mu mabanga, imikorere ndetse n'imirwanire y'iki gisirikare cya leta y'u Burundi, maze bikaza korohereza M23 kuba yamenya amakuru ndetse ikaza kugenda ikurura buri kimwe cyose kiri kuvugwa ndetse n'ikiri gupangwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero n'agahinda gakomeye cyane, telefone zirimo ziracicikana, ibyombo ntibiva ku gutwi, oda ziri gutangwa zigapfa ubusa. Aba bari kwibaza icyo gukora. Abakamandazi b'ingabo z'u Burundi baherereye hariya ku butaka bwa Kongo bose basa naho bumiwe neza nabo ubwoba bwabatashye, kuko barabizi ko mu bari guhigwa na M23 barimo. Abarundi benshi bati ese izi ngabo zacu zavuye muri uru rugamba ko bisa nkaho zitazarutsinda. M23 ko tutigeze tubona yambuka umupaka ngo ize gutera cyangwa se irase ku butaka bw'u Burundi atari uko itabishoboye, ko bifitiye ubushobozi. Ni iki gituma ingabo zacu zitikirira muri uru rugamba igihugu cyacu kitarimo? Aya ni amagambo abarundi bakomeje kwibaza, ariko bisa naho bari kwibaza ibidashoboka ndetse bitagomba guhagarara, kuko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi we yarasizoye, yakomeje guhigira gufasha uwo yita best friend we, ubwo ni perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto utegetse igihugu cya leta ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye, ndakubwira none inkuru zigezweho none hazemeza neza ko M23 yongeye kwihanangiriza irasiribanga koko ibisirikare byari byihuje. No kuvuga ko ari FDLR na Wazalendo hariya za Masisi yongeye gusiribanga aba bagize iyi mitwe y'iterabwoba. Ibikorwa by'urugomo by'ubwicanyi bakomeje gukorera abaturage bisa naho byamaze kugenda bishyirwaho akadomo. FDLR yatunguwe ku buryo bukomeye cyane na M23 yicanaho umuriro, ibyaje gutuma bivugwa ko hari abandi basirikare ba FDLR bongeye gupfa habaguye muri iyi mirwano hano Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana rero ahitwa Fizi ho ibintu birakomeye cyane, operasiyo zirimo zirakoragwa, ubuhuha burimo buravugwa, ariko kandi hari kuvugwa igisa naho ari ugusheringana hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na M23 angaha muri territoire ya Fizi. Bisa naho imirwano yahimukiye M23 mirafungura inzira zose ndetse igenda isa niyongera kugota ibice by'ingenzi ku gisirikare cya leta ya Kongo. Abaturage baherereye muri uyu mujyi wa Uvira baremeza neza ko ubwoba n'igihunga ari byo biri kurangiza ingabo z'ukontorora, ni ukuvuga ingabo za leta ya Kongo ndetse zifatikanyije n'igisoda cy'u Burundi. Hakazamo abasirikare ba Wazalendo benshi cyane nabo barizwa muri uyu mujyi ndetse n'inkengero zawo. Gusa mu nkengero haba abasirikare ba Wazalendo bamaze gusa naho bakuyemo, kuko ibyabo byari ugusahura ndetse no gufunga imihanda bakoresheje amabariyeri. Ibi byose M23 isa n'iyamaze kongera kubikuraho maze inzira zikaba nyabagendwa, ariko abaturage benshi bavuga neza ko izi ngabo zisa naho ziri guhuzagurika zikanga baringa buri kanya, kuko bamaze kumenya neza ko intare za Sarambwe zifite bamwe mu batasi bakomakomeye bamaze kwinjirira uyu mujyi. Ibintu rero bikomeje gutera ubwoba ku buryo bukomeye cyane. Amakuru atugeraho aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi nikimara kwemera urupfu rw'abasirikare babo bishwe n'izi drone za M23 ku rugamba, bishobora kuza gutuma igisirikare cy'u Burundi cyemera kujya mu isoni nyine ndetse n'ikimwaro, bakaza gufata imibiri y'abasirikare babo, kuko ubu tuvugana naho bari bakambitse twakita nka kampu cyangwa se ikigo gitoya cy'izi ngabo z'abarundi. Iki nacyo cyamaze kwigarurirwa nk'uko amakuru abigaragaza. M23 kimara kuhatera ikoresheje drone, abasirikare benshi cyane bari bahari. Amakuru yemeza neza ko bafashe umwanzuro wo kwirukanka amasigamana bava muri ibi bice bita byigarurirwa n'intare za Sarambwe. Ubu tuvuga n'ingabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bari kurwana bakoresheje imbaraga zose ngo barebe ko bakisubiza ibice bya Puezero. Kuva abarundi baza gukurwa muri Puezero ndetse bagakurwamo 100% n'iki gisirikare cya leta ya Kongo, bisa nkaho umusada ndetse n'ibindi byose bakiraga bitari kubageraho ndetse n'ibyabagiragaho bikabageraho bigoye ndetse nanone bituzuye nk'uko amakuru abigaragaza. M23 kimara gufata umwanzuro wo kwinjira hano muri ibi bice bya Uvira ndetse ikaza gufata na Puezero, bisa nkaho yari yamaze kunoza umugambi wo kuburizamo imbaraga
imbaraga zishobora kuza guturuka inyuma zije gutanga umusada ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu tuvugana benshi bari kwemeza neza ko aho imirwano igeze Tshisekedi icyo yakora ni kimwe n'ukwemera ko uru rugamba yarutsinzwe ndetse yagaritswe, maze akaza kwicara ku meza akemera ibyo asabwa kuko yanze gukora ibyo yasabwaga mbere urugamba rutarakomera, maze ngo 23 nayize kugira izi confidence zikomeye cyane, maze itangiye kuba yakorana n'ibindi imiryango ishinzwe amahoro ku isi nk'uko bigenda bitangazwa. Ubu tuvugana rero 23 imaze gusa naho yatsinze Tshisekedi mu bijyanye na politiki. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo amakuru arabagaragaza basa naho batagifite morale ku rugamba, bisa naho iki gisirikare cya leta ya Kongo cyamaze gucika intege mu buryo bwose bushoboka nk'uko amakuru n'ibimenyetso bikomeje kugenda bibigaragaza. Ariko benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu uretse impfu z'abarundi n'igisirikare cya leta ya Kongo, ubundi bindi byose biri ku murongo prime ndetse n'ibisa naho ari agahimbaza musiki biri guhabwa aba basirikare kugira ngo barebe ko bashobora kwitwara neza mu bijyanye n'urugamba, ariko byagoranye cyane. Hakurya ku butaka bw'Igitega, aha ni mu bice bisanzwe bituwemo na perezida w'igihugu cy'u Burundi, amakuru avuga neza ko naho bitameze neza kuko bisa naho abarinda umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko n'ibindi bice bikomeye cyane by'ingenzi hariya byatangiye kugenda byongerwaho abasirikare bashya ku ngoro y'umukuru w'igihugu hose, nk'uko amakuru abigaragaza neza ko General Neva asa naho atizeye bamwe mu bayoborana iki gihugu, yemeza neza ko isaha ku isaha bashobora kumucunga ahugiwe mu bikorwa bitandukanye, bakaza kugenda bamutembagaza ku butegetsi nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Ubu tuvugana rero hano ku butaka bw'u Burundi neza amakuru avuga neza ko ibintu bitameze neza cyane, kuko umukuru w'igihugu akomeje kwikanga ibisa naho ari bigamije kumuhungabanya umutekano ndetse no kuba bamuhirika ku butegetsi nk'uko nawe ubwe akomeza kugenda abyivugira. Inkuru z'agahinda aba barundi barimo baravuga, ariko kandi ndibukubwire nanone ibikomeye cyane byemeza neza ko i Burundi, i Bujumbura na Gitega hatangiye propaganda zikomeye cyane. Benshi baravuga neza ko bisa naho ari ukuburizamo umugambi w'abaturage, bivugwa neza ko bari bamaze gutegura imyigaragambyo ikomeye cyane igomba kuba i Bujumbura na Gitega. Ibise byo birakorwa bite, bigenze bite, kandi ko urwaruka, ubwo nyine ndavuga urubyiruko rw'u Burundi, rwamaze gutangira gushyira igitutu gikomeye cyane kuri iyi ngoma ya General Evariste Ndayishimiye ikomeje kudahuriza n'abo bayoborana kumwe mu myanzuro igenda ifatwa, ibintu bisa naho bitoroshye. Ubu tuvugana rero Igitega na Bujumbura, urubyiruko rwatangiye guhaguruka rutegura ikimeze nk'imyigaragambyo, ariko amategeko arakomeye cyane, bashobora kuza kwisanga batawe muri yombi. Ndakubwira ko Kinshasa ubu tuvugana perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi nawe asa naho ubwoba bwatangiye kumutaha. Ibintu birakomeye rero, reka duhere ku nkuru ikomeye cyane ibyamaze kubera Minembwe. Ubu tuvugana amazina menshi y'abasirikare bafashwe uyu munsi, n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi, ariko abarundi nibo bagiye bagarukwaho cyane. Ibi byose byakozwe na Twirwanaho ndetse bivugwa neza ko yafatikanyije na 23 muri operasiyo zikomeye cyane, zimwe na zimwe zagiye zikorerwa muri ibice bya Mikenke ndetse na Minembwe. Ubu tuvugana Minembwe mu isantere 23 ntabwo yahagaragaye, ariko Twirwanaho niyo yagaragaye irwanira n'itangazamakuru isoma amwe mu mazina y'abarundi ndetse naho bakomoka n'imiryango yabo ahituye nyuma y'uko bari bamaze gupfira kuri ubu butaka. Inkuru iravuga neza ko mu gihe uyu mutwe wa MRDP Twirwanaho, izi ngabo z'abanyamurenge zasomaga aya mazina y'abasirikare b'abarundi bamaze kugwa kuri ubu butaka, ibi ngibi byahise biteza intugunda, imyivumbagatanyo interine mu gisirikare cya FDNB, ubwo ni igisirikare cy'u Burundi nyine. Amazina yasomwe namwe mu mazina menshi cyane yiganjemo urubyiruko rukiri ruto, abasore bavutse mu mwaka wa 2022 bafite imyaka 24 ndetse n'abafite 23 no biganje mu bamaze kugwa kuri ubu butaka. Inkuru ibaza abasirikare b'u Burundi niba koko bazemera gukomeza gutikirira ndetse no kugwa kuri ubu butaka nyine bw'iki gihugu cya Kongo, kuko hamaze no kugaragazwa imirambo myinshi cyane. Ubwo umunyamakuru yanyuzaga kamera muri zimwe mu nzira nyabagendwa, kuri ubu ngubu zisa naho zitakiri nyabagendwa kubera ko imirambo y'ingabo z'abarundi